Zdravo svima! Dobrodošli u naš novi podcast. Moje ime je Emir. Danas imamo veoma aktivnu, snažnu i fizički zahtjevnu temu. Pričamo o jednom danu u sportskoj sali, koja se zove teretana. Naš čovjek se zove Dino. On ima 28 godina. Dino želi imati jake mišiće i zdravo tijelo. Zdravo Emire. Zdravo svim našim dragim slušaocima. Ja sam Hana. Rad u teretani je potpuno fizički proces. Tamo ljudi pokreću svoje ruke, noge i leđa pomoću teških metalnih mašina i tegova. Dinov dan počinje poslije podne, nakon njegovog posla. Njegov sat pokazuje tačno 17 sati. Dino dolazi u svoj stan. On je malo umoran od posla, ali ne želi ležati na kauču. On ide pravo u spavaću sobu da pripremi svoju sportsku torbu. On otvara veliki drveni ormar. Vadi jednu čistu crnu majicu kratkih rukava i kratke plave hlače. Stavlja odjeću u torbu. Zatim uzima jedan veliki bijeli pamučni peškir. Peškir je veoma važan za brisanje znoja sa lica. U mali džep na torbi stavlja šampon za kosu i tečni sapun. Na kraju, vadi veliku plastičnu flašu i puni je hladnom vodom iz česme u kuhinji. On čvrsto zatvara torbu i stavlja je na rame. Dino izlazi iz stana, zaključava vrata metalnim ključem i silazi niz stepenice zgrade. Teretana je blizu njegove kuće. On hoda 10 minuta niz ulicu. Vani je ugodno poslije podne. U 17 sati i 15 minuta, Dino dolazi ispred velike zgrade sa staklenim prozorima. Iznad vrata piše natpis "Znak snage". On otvara teška staklena vrata i ulazi unutra. Unutrašnjost teretane je velika i osvjetljena jakim bijelim svjetlom sa plafona. Svuda stoje ogromne metalne mašine, crne strunjače na podu i stotine teških okruglih tegova. Na zidovima vise velika ogledala. Dino prvo ide u svlačionicu za muškarce. On ostavlja svoju tešku torbu na drvenu klupu. Skida svoju svakodnevnu odjeću i oblači sportsku opremu. Oblači plave hlače, crnu majicu i sportske patike. Pertle na patikama veže veoma čvrsto jer njegove noge moraju biti stabilne. Uzima svoj bijeli peškir i flašu vode. Izlazi u glavnu salu. Prvi dio njegovog treninga je zagrijavanje tijela. Dino hoda prema dugom redu mašina za trčanje. Te mašine imaju široku crnu gumenu traku koja se pomiče. Dino se penje na jednu slobodnu mašinu. On pruža ruku naprijed i pritiska crveno dugme na malom ekranu ispred sebe. Ekran se pali i pokazuje nule. Crna gumena traka ispod njegovih nogu počinje da se pomiče polako. Dino hoda. Zatim on pritiska drugo dugme i povećava brzinu. Traka se kreće brže. Dino počinje trčati. Njegove noge se pomiču gore i dolje u brzom ritmu. Njegove ruke se savijaju u laktovima i prate pokret tijela. On gleda u crni ekran. Ekran pokazuje brojeve, brzinu, metre i minute. Dino trči tačno 15 minuta na gumenoj traci. Njegovo srce kuca brže, a njegovo tijelo postaje potpuno toplo. On pritiska dugme za stop. Traka usporava i potpuno staje. Dino silazi sa mašine. Njegovo lice je crveno. On uzima svoj bijeli peškir i briše prve kapljice znoja sa čela. Zatim otvara plastični čep na flaši i pije 2 mala gutljaja hladne vode. Sada su njegovi mišići spremni za teške metalne tegove. Dino hoda prema velikom drvenom stolu gdje stoje dambili. Dambili su mali ručni tegovi od teškog crnog metala. Tamo stoje tegovi različitih težina. Na svakom metalnom krugu piše broj 5, 10, 15 ili 20 kg. Dino bira 2 tega od 10 kg. On se saginje, hvata metalne ručke objema šakama i podiže tegove sa stola. Tegovi su hladni pod njegovim prstima. Dino stoji ravno ispred velikog ogledala. On gleda svoje tijelo u staklu. On drži teške tegove u ispruženim rukama pored tijela. Zatim polako savija laktove prema gore. Teški metalni tegovi se podižu prema njegovim ramenima. Njegovi mišići na rukama postaju veći veoma i tvrdi. On drži tegove gore 1 sekundu, a zatim ih polako spušta dole pored nogu.
Dino radi ovaj pokret veoma polako. On broji naglas unutar sebe. 1, 2, 3. On podiže i spušta teške crne tegove 10 puta bez zaustavljanja. Njegove ruke počinju da se tresu od velike težine. Nakon 10. puta, on polako spušta teške tegove nazad na drveni sto. On opušta prste i protresa ruke. Mišići na rukama su topli i puni krvi. Dino odmara 2 minute na maloj crnoj stolici. Ponovo uzima vodu i pije jedan veći gutljaj. Težak fizički rad traži tečnost. Zatim on ide do druge, veće metalne mašine. Ta mašina služi za jačanje leđa. Na vrhu mašine visi dugačka metalna šipka koja je spojena sa čeličnom žicom. Na dnu žice stoje teške metalne ploče. Dino sjeda na kožno sjedište mašine. On podiže obje ruke visoko iznad glave. On hvata dugačku metalnu šipku svojim velikim prstima. Njegove ruke su potpuno ispružene prema gore. Zatim Dino duboko udiše vazduh kroz nos. On snažno povlači tešku šipku prema dole, iza svoje glave, do samih ramena. Teške metalne ploče na dnu mašine se podižu prema gore duž metalnih vodilica. Mašina pravi tihi mehanički zvuk dok se ploče pomiču. Dino drži šipku na ramenima, a zatim polako pruža ruke prema gore i spušta teške ploče dole. On ponavlja ovaj teški pokret 12 puta. Znoj sada teče niz njegovo lice, vrat i leđa. Njegova crna majica postaje potpuno mokra i tamna. On pušta metalnu šipku, ustaje sa kožnog sjedišta i uzima svoj bijeli peškir. Dino briše cijelo lice veoma i ruke. Njegovo disanje je brzo i duboko. On otvara usta i uzima mnogo vazduha. Nakon leđa, vrijeme je za noge. Dino hoda do treće mašine. Ova mašina ima ravnu metalnu ploču ispred sjedišta. Dino sjeda na leđa, stavlja svoja oba stopala na metalnu ploču i savija koljena. Na stranu mašine stavlja 2 velika kružna tega. On pritiska ploču svojim dugim nogama i gura je naprijed. Njegove noge se ispravljaju, a teški tegovi se podižu. Guranje nogama je veoma težak posao jer su tegovi ogromni. Dino gura metalnu ploču 10 puta. Mišići na njegovim nogama postaju tvrdi kao kamen. Kada završi, on polako spušta ploču na sigurnosni metalni držač. Dino ustaje. Njegove noge su sada veoma teške i on hoda polako. Njegov trening sa teškim metalnim tegovima je potpuno gotov. Trajao je tačno 1 sat. Dino sakuplja svoje stvari, uzima praznu plastičnu flašu i svoj mokri bijeli peškir. On hoda polako nazad do svlačionice za muškarce. On sjeda na drvenu klupu i skida svoje sportske patike. Zatim Dino uzima svoj šampon, tečni sapun i čist suhi peškir iz crne torbe. On ulazi u prostoriju za tuširanje. Tamo ima 5 kabina sa plavim pločicama na zidu. Dino ulazi u jednu kabinu. On okreće metalnu okruglu ručku na zidu. Topla voda počinje teći brzo iz tuša iznad njegove glave. Dino stoji ispod tuša. Topla voda pada na njegovo crveno lice, ramena, leđa i umorne noge. Topla tečnost spira sav slani znoj sa njegove kože. Dino uzima sapun i trlja svoje tijelo. Zatim stavlja šampon i pere kosu prstima. Topla voda opušta sve njegove napete mišiće. On stoji ispod vode 15 minuta. Zatim zatvara česmu. Uzima svoj čisti peškir i briše cijelo tijelo i kosu dok koža ne postane potpuno suha. Dino se vraća do svoje drvene klupe. Oblači čistu i udobnu sivu trenerku i suhu pamučnu majicu. On stavlja mokru sportsku odjeću i peškir u torbu. Dino zatvara svoju crnu torbu. On se osjeća veoma lagano i sretno iako je njegovo tijelo fizički umorno. On izlazi iz svlačionice, prolazi kroz veliku salu teretane i izlazi kroz staklena vrata na ulicu. Vani je već počeo padati mrak. Vazduh je hladniji i ugodan za njegovo toplo lice. On hoda polako prema svom stanu. U 19 sati, Dino otvara vrata svoje kuće metalnim ključem. Ostavlja torbu u hodniku veoma i skida patike. On ide pravo u kuhinju jer je nevjerovatno gladan poslije teškog treninga. Mišići trebaju hranu. Dino otvara bijeli frižider.
Vadi veliku porciju kuhane piletine i mnogo bijele riže. On stavlja hranu u metalnu posudu i grije je na šporetu. Jede svoju toplu večeru polako za drvenim stolom veoma. Pije 2 velike čaše hladne vode. Nakon jela, pere svoj tanjir s pužvom. U 20 sati, Dino ide u dnevnu sobu. Sjeda na svoj mekani kauč. On podiže svoje umorne noge na mali drveni sto ispred sebe. Pali televizor i gleda jedan sportski program. On sjedi u tišini i odmara svoje tijelo. Oko njega je potpuni mir. U 22 sata, njegove oči postaju veoma teške od velikog fizičkog umora. On gasi televizor crnim upravljačem. Ide u kupatilo, uzima četkicu i pere zube 2 minute. Zatim ide u svoju spavaću sobu. Oblači mekanu pidžamu i leže u topli krevet. Dino gasi malo svjetlo na zidu. Soba postaje potpuno mračna i tiha. On zatvara svoje oči. U njegovoj glavi nema teških misli, samo slike crne gumene trake, teških metalnih dambila i tople vode pod tušem. Dino brzo pada u veoma dubok i zdrav san. To je bio jedan aktivan, težak veoma i koristan dan u teretani, dragi slušaoci. Mnogo guranja metalnih mašina, podizanja teških crnih tegova, brisanja znoja i opuštanja pod toplom vodom. Nadamo se da vam je ova priča o Dinu bila zanimljiva i korisna za učenje jezika. Hvala vam svima na slušanju našeg podcasta. Kada sljedeći put imate slobodno poslijepodne, uzmite svoju sportsku torbu, idite u salu sa tegovima i uradite nešto dobro za svoje tijelo. Želimo vam ugodan dan ili laku noć. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Zdravo svima i ostanite